Manang Bianang! Naragsak nga oras tayo amin, siyak manan ti gayamyo, Jena Almoite, kas Manang Bianang. Sa bali manan nga istorya ti may patangatang dito drama Manang Bianang, dito YouTube channel Jena Almoite Drama. Nga makablawa mampay da Juvie Rico, dito Hong Kong, from Alicia Isabela, Glenn Apostoles, kan Lisa Cabasa, dita Canada. Kasti man ti kunani Kabsat Basilia. Dir Manang Bianang, gapoy ti kinarigat ti panagbiag, nagtrabaho kas babaunan iti agduduma abalay. Kat istoryakan kakat napasamak iti naudya pa nagtrabaho kas babaunan. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ay si kagayam ti baro a babaunan. Si ti may sukat kan ni Elsay. Wen Manang? Ni, apay man tawam mo? Apay amanang kung kunam kanya. Ay kwa, 35 ko. Siga? Ni, agkatawanan tamagayam, ape amanang kung kunam kanyak. Ha? Ay? Awagan kalat tangaruden itinagan mo. Dapat lang. Basilia tinagan ko. Panagriknam sa magkaubing tarupam. Kaslanto pa'y bakitan kang amsyak. Ne, kita ma, ang mga nudi mo amutar aramidam dito, kababain kadagiti amuta. No siyak, nairuwamak itirigat. Iso ama siguradok akabaelak amin at trabaho ditoy. Ang mga no ababati pasensyam. Tapno ibagakkan ka niya, nalaka makaunget da serkan madam. No adda di da magustuhan nga aramid mo. Ay, kasta aya. Wen, iso nga isaganaam dayta. Welcome to Jena Almoite Drama. Si mangput kamat gaya man malo. Kasangsangpet ko laeng madam. Pasensya kan, adda ngamin napanan mikin ni Seryo Itay. Nagmerienda ka ka din. Saanan madam? Sa anak pa'y mo't amabisin. Basilia! Yes, madam! Mangisagana ka man iti merienda ni Malo. Itay pa'y gayam asim mangput. Ngam apay adi mo pinagmerienda ngay. Ah? Ay kwa, di na ngamin kayat madam, di nan sa kayat di pansit kan tinapay. Ah, ni? Saan man madam kayat ko? Ngam nabsugak pa'y ngamin. Alan, Basilia, ingka mangisagana iti merienda ni Malo. Taamangan lumabain laeng. Anyamot dun, padak ababaunan pagsirbyak. Anyat ko nam, Basilia? Ah, ay, kunak ma'am, anya ang merienda nga iti saganak. Anya ti kayat mo, Malo. Kumpurmino anya ti adda madam, sa anak mo't anaarte. Alamang kita kalatan iti mabalin mo nga idasar ijay, Basilia. Ay, yes, madam. Mabit lang nga raw, tamang irwarak iti sandwich kan Diyos para iti padak ababaunan, madam. Kan pansit, kan macaroni salad. Tadanggayak man amangan, tapno saan amabain. Anya, madam. Ala, makaammo ka, Basilia. At dan sama lakad yu kan ni madam, sir. Mapan kami itayan ti kumare na. Anya gagaraan nyo jay ngay, sir. Income laag pasyar. Ay, no kasta, mabayagan kayo jay, sir. Alas 200 siguro nga agawid kami. Ah, okay, sir. Agluto kayo latay ti pangaldawan nyo ken ni Malo. Wana, sir. Di kay agbisbisin, tapno maaramid yo dagiti trabaho yo. Ayun gayam, di gusan yung tuman da white, blacky ken brownie. Dalusan nyo matla ang tikulungan da. Wan, sir. Arigladaw. Matungpal amin, abilin nyo. Ni, apay ngay Basilia. Nakamatider kamatlat taditan amang buybuya kanyak ngagtrab-trabaho. Una ata kayat ko ang makitan husto mo lang tararamida, Malo. Anya? Ala, ituloy mo kay dita agmap tapno malpasan. Nay, dubliam iti day jabandan eh At dapay makikita rugi na. Nutulungan nak nga tangamin tapno mabibiit amalpas. Ibasurak pa'y nga rod dagiti na orno nga basura. Panagbabasura itaya? Wan. Ala, ilapas mo tararamidam. Tano malpas, isarunom ti kulungan dagiti aso. Uray siya kung timang digos kadakwada. Agawa amot ang mga numaurasan ka manen nga agibasura, kat nagasidag mo't ti pagbasuraan. Wan ka di nakman isuro, Malo. Nalipatam sa amatan, ngay mun unaak nga dayo ang nagtrabaho dito, hingam sika. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Malo, ayan mo!
Madam! Adda ni Malo, Jerwar! Adda ka di parami dyo kang kwana? Sukatan na kumati kortina iti silid mi. Ay, siya kunti mga ramid, madam. Uray tanalpas kunti trabaho. Alaman nga rod, tayblo a kortina ti isukat mo, wan. Wen, madam. Ay, anya pa ngay. Awanan da duma ngay paramid yaw. Day jelaan. Wan, day talaang. Madam, apay ka di? Ay ayabandak sa itay. Awan, tada ko maiparamid ko. Ngam nila kanon Basilya. Siya kunti mga ramid iti paramid ko man ni madam ken kamalaw. Ingka jayan. Pasensya kayon, madam. Adda nga mintay pinaaramid ni sir. Katjak pa'y nalpas. Okay laang. Sana bale. Tani Basilya latan timang sukat iti kortina. Sige nga rod, madam. Pasipsip mo da ito'y amalo. Mayat ti posturam Kawan na talunis ita. Day off ko. Ayun anya. Kat, papanam nga Sa dino pa'y kuma. Agawidak ah. Agan-anad ka nga rod iti panagawid mo Urayang mati day off mo ah. Taiso mati panagawid mo. No kaya mo. Wen, okay lang kanyak. Agrobot ka katid, Basilya. Ay, wen madam. Apay ka day. Magpili kayo pa'y dito'y sakbay nga agawid ka. Bag, lupot, sandal, kalkalugong. Itad ko kada kayo, tasaan kumatlaangan ama o sarda kita. Ay, kurso na dakman day ta pink abag, madam. Kan nangisit a sandal. Ala, da kayo na adwa ti makam mo. Pagbingayan nyo latan, ibatik dito yan. Sige, panawan kayon. Oy, malong, di ka pala mga laala, tasyak ti umunang agpili. Di ka madanagan, tay batyang ka. Kukwam, tay pagpilyak. No kasta, adan kadwam ababaunan ije balay dagiti amaw, Basilya. Winanang, kalpasantiin na mabulan, adain nalada kasukat ni Elsie. Katapay nga rod ngay asan ka naragsak. Masurunak nga rod iti dayja amalu. Apay akasurun mo. Imbes sa maragsakan ka, tada katulongam ngagtrabaho. Adda nga madamoten kay nagaw ko kadagiti itid ni Madam agamgamit. Kitaan nyo Ada intad ni Madam Julina agamit kada kami. Imbes asulwak na gijay, saanan tadan kabingay ko. Anya? Saan lang nga day tananang? Amuyumot nga awan anak da sir kan Madam. Kahit anya ko maitan awan anak da. Di yung mabuybuya ayan dagiti ipupos ti tataw iti social media. At dagiti amo amang ipatawid iti sanikwada kadagiti babaunanda nukas jeng awan anak da. Amom nga raw no sikat ti pang ipatawidan da iti dakkel abalay da. Dakkel ti posibilidad na akas tananang. Amuyumot, mano atawanan ang nagserbi ak kadakwada kas babaunan. Ay, jak amukan ka Basilya. Nariga ti mang namnama. Iso asan aday ta ti panunutam. Ti di trabaho, ti pamaysam. Saan adag itatawtawid? No aday tadakan kagyamang ka. Agam no awan, agyaman kalata. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Kumusta nga iti trabaho mi jay bakit? Kumusta dagiti amom? Nasaya damot la ka day? Wen matlakay. Ti ko na ni Basilya idi karugrugik pailaang. Istrikto da kano. Ngam no palpaliiwak da sir kan Madam ita. Kasla saan matapod no. Nasaya at dangamin kada kami. Kitaam da gitoy. Inted ni Madam kanyak. Managparabor da gijay nga amo. Amangan mo't no pamadakis lang ti sausawang ti padam ababaunan. Jak amo alakay. Angam itian niya ko maaga po ngay nga aramidan na ti kasta. Amangan no damot dakis a motibo na. Kuno saan? Amangan no di nakayat nga agtrabaho ka ijay. Saan mat nga iso ti mang papasweldo kanyak? Saan tayo nga amo ti kapanunutan na? Nang runakit na ko na mga dasabali anadlaw mo nga ugali na. Wen nga rod, no awan dagiti amo mi. Nakatugawlatan nga agbuybuya iti TV no sumro. Nalaing pay nga agibaong. Apay, awan CCTV daya. Jak amo. Kasla awan mo. Kat agridam ka abakay.
Di mo itulok abaon-baonin nakalatan di kadwam ababaonin. Basta siya, aramidak lata ti trabaho klakay. Uray ta na singpetmet damadam kenser kanya. Naglalang to dagiti nateng amulayo iti arubayan nyo, sir. Uray ni tatang ko, mahilig met dayjay nga agmulmula iti agduduma, sir. Kasta kami ngamin alalakay kan babakit. Kay kayat me, no adar aramidan me. Madlaw ko nga rod, sir. Adot kwartayo, ngum nagagat kayo pailaeng nga agmula-mula. Isumat ti exercise min akin ni madam yo. Narigat no day tala agil ila duwan no agboy-boya ti mar aramid. Kasla agsakit kami no awan mar aramid. Nasaya at dayta, sir. Adda pa ka kumikuman nyo. Adda pa'y presko anatin nyo. No nalawa kumapay ti arubayan akit nayunan mi kumatimulam eh. Mabalinin dayta, sir. Agmula kay tumanan ano maibus dagita. Sa bagay mo't kidi mga lakaman kidi itipit chay tamangigisa ka. Ayun, sir. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Oy, Malo. Anyat nagsaritaan nyo kan ni Sir Ronel itay jarubayan. Dan sa may limlimod mon. Anya nga ilimlimod nga ibagbagamot, Basilya. Agpapapansin kan samutan kan ni Sir. Wano, ang mga no dake di matan limod a relasyon nyo. Kat saan may nga amo kan ni Madam. Ay, agtanang ka, Basilya. Saan atila at atapom? Nadagsan day tanga akusasyon mo kanya. Amumat nga adda asawa mi kin ni Sir. Kastat ibagam. Nagalas mo ti panagpampanunot mo, Basilya. Sa bagay, uray lakay ni Sir, aduk kwarta na. Uy, agtal na ka. Inton mangag ni Madam day tangay bagbagam. Anya nga rin tinagsaritaan nyo ngay? Ti may papan iti mula da di ta arubayan. Day jay laeng. Awanon dad dumapay. Sigurado ka. Wanmat. Awan dakas nga intensyon ko anya. Imayak dito'y tapno ag trabaho. Saan atapno ag papansin iti amo. Amangan no si kamot da pa naggusto na kini, sir. Ipaspasam la kanya. Saan mo ta? Itan niya gapungay? Tarabitab ka mo, tilay bagbagam. Basilya! Malo! Umay kay man! Ay sus, agay ayab ni Sir. Ay, ditakan! Ni, nagloko mo't day ta, Basilyan. Imbati na hun. Imbes adwa kami nga ay ayaban dagiti amo mi. Agbati kayo dito'y balay. Ta ipakonfine ko ni Madam yo. Ha? Apay Sir, agan ano ni Madam? Maditirik na. Agkakapsot. Di pa'y makapangan. Ala, kalaat sa day ta pa nagsakit ni Madam Sir. Wan nga rod. Da kayo ti makamo dito'y balay, Ay, Sir, di kay madanagan. Saan mi abay-bay antibalay? Bantayan mi anaymbag, agtrabaho kami, pakanon mi nagitidingwan, dalusan mi ti intero abalay, kanuray nagitibalay ti dingwan nyo, dalusan mi. Ala nga rod. Ilugan yung dagiti gamit mi. Tamapan kami di ospital. Ay, nungay sumuro taklangan, Sir. Tapno da katulungan nyo di ospital. Saanan? Tamay sala ang timabaling nga agbantay. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Ay, makapabanog tagbantay ito ospital. Makapuyat. No nabannog kayon, Sir. Siya kung timang bantay ka ni Madam. Okay lang ken ka. Ay, Sir. Kabaglak mo. Tapno saan ka amapuyatan? Alaman nga rod. Si kapay lang tagbantay itong rabi. Aginanaak man pa'y nga rod. Talong aldawan asika timang bambantay ken ni Madam yo. No kayat mo, agawid ka pa'y laeng tani malumot tagbantay. Tani, madlaw akurang titurog mo. Ay na, okay lang, Sir. Kabaglak pa'y mat. Amangan no inton Sabado pa'y ngamin amakarwar ni Madam mo. Di kay matanagan, takabalak, Sir. Di ore makatawang ko. Toyayos lang. Makapuyat ti agyan dito'y Basilya. Ay daw kailangan, Sir. Pasat ti trabaho day takas kababaunan niyo. Sigurado ka. Agsasaruno mo ti panagsuyaab mo. Madlaw ang mapuypuyatan ka Basilya. Ay, samot, Sir. Map-map na kakto pa ititurog. Didak pa kadanagan.
Ay! Kumusta ni Madam Basilia? Ni, aping adakat to'y malo. Day off ko ngamin. Iso asarong karakmat ni Madam Kumusta nga iti amo ta? Kamayat as-asikas work ana imbag. Nakaturog samot. Ka natural. Kikita man nakakidum, damagan pa ilang no nakaturaw. Ne, adda ka mat gayam, malo. Wen Madam, taumay kayo kumustaan. Kanangyagak iti prutas aka ninyo. Presko a prutas dagita, taimpaw it nila kay ko. Aya, agyaman malo. Sipsip at talaga dahi ito'y ababaha eh. Mangukis ka man nga rod dita sa bata mga anak man. Ay, wen Madam. Ay, siya kun malo. Manwa sa bati o kisak, madam. May sa, duwawan o upat. May salaeng. Jak pa'y unay makapangan iti ado, Basilia. Apay, nagkapumanan na gito insang pamuanat na tangkan prutas, malo. Ijay lugar mi, Basilia. Mula nila kay ko. Imbes nga ilako yung tap na dakwar tayo. Agpa-impress ka mo kadagiti amo tamot, malo. Ha? Ni? Saan mo't Aklunam ka din. Nakadkadlaw. Kabisado ko nagita nga style. Mabasak titig-tig na iti may sa tao, malo. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Dahi tuyan ti pinaalam anatangkan prutas, Basilia. Ni, dahi talaang, nagbasitan ngay. Kurang dahi taa. Opat kay laang matijay. Sika, tay kadwa makatulong. Kanta agasawa nga amom. Masapul nga ado nga amang timated ko kadagiti amok nanang. Tagpakalaing di kadwa kababaw nun. Adda sip-sip-sip na. Anya? Naskan nga pabangluak mo't kadasar kan, madam. Jak ipalubos aday di amalo ti mairanod iti kinabak ng jilakay kan bakit. Intundum tang daw nanang. Ay na anak ko. Di mo pagintirisan ti saan mo ako kwa. Anak da ka aya dagita nga amom. Tapno si kanto ti pangipatawidan da iti sanikwada. Awam mo nga rod anak dananang. Iso nga agsingsing putak. Tapno patawidan dak tumot iti sanikwada Ta sino kumat mang tawid ka dagitangay? Dagi dya sa aso kas kada puspusa da. Jak amukan ka, Basilia. Di mo amo talaga ti maisuraw. Ronel lakay. Patarimaan tan sa jay old house ijay probinsya. Ta ijay tan nga agnaed. Apay, di mo kayatan dito syudad? Nauma akon dito'y syudad. Kaslaad-ad ang agsakitak dito'y. Marengrengak kadagiti ungur ti luglugan. Kastamutan kadagiti tattao iti ruar. Asok ti lugan kanda dumapay. Kayat ko ti agaliwaksay iti aw-away. Ti lubang ab iti presko nga angin. Kan naimbag ijay, taasidag ti baybay. Maya ti mapanagpag na pag na iti igid ti baybay. Mabang-aran ti riknak no kasjay lakay. Ay katadakin ka tayo ta, bakit? Kasanong arudan to'y balay ta dito eh. Mabalintamot nga ipaabang lakay. Saanan? Narigat yung paabang no saan mo ang mabantayan. Iso nga ilako talatan, bakit? This drama is owned by Jena Almoite Drama. Sino tinangiref itinateng? Apay ka di, madam? Di mo timbaga kada kayo. Asakbay nga irefyo, ikabilyo pa'y nga umuna iti plastik. Ay, wan. Ni malo tinangiref ka dagita, madam. Ay abam man ni malo dito'y. Ay, saanon, madam. Siyak tulangan ti mangibagakan kwa na. Amangan ngamin no ma-stress kayo, kanya pa iti mapasama kada kayo. I-plastic ko ta dagitan, madam. Kan may sa, di na basta mapanawan tay kuko na iji garahe. Apay akasta ka, Basilia. Nalaing ka nga agpabasol iti jakmet inaramig. Anya ti bagbagamot si kamalo. Nangagko ti imbagbagam kin ni Madam. Jak lang amin mapanawan ter aramidak itay kat. Umasidagak ko ma. Ay na, bye-bye am kadilat taday dyan, malo. Si kamat, para day talaabanag, sakit ang tinakam mo. Wen angam daddadaalam mo ti reputasyon ko kin ni Madam. Sipod nagtrabaho ak dito Nadlaw ko nakagurgura na.
Arsagid ka mga launay malo. Anya ti panggurguraam kanya. Sipsip ka mga min. Ay nasaan ko nga ugali ti kasta. Sika siguro tanakadkadlaw mo't talaga. Ni, apay nga ka sa tibagbagam. Ingka kaglaban, tagdalusak matan. Adula amin nga bagbagam. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Mangisagana kay ti merienda Basilia, tadda sa nga ili no madamdama. Asidagda ka nun, Ha? Asino da madam? tay bayar ti balay kandaga. Ha? No kasta, ila ko yun to'y balayaw. Apay ngay, kasano kami ngayon, madam? Pasensya no saan mi ana ibaga ka na kayo. Nga magsagana kayon. Tapumanaw kayon dito'y apaman amagatang to'y balay. Kat papanan nyo ngayon, madam? Agnaad kami ni Jay Probinsya. Diyak kayatan dito'y. Para kanyak, nataltalina ay ti agnaad ijay probinsya. Ay, Bala, ingka mangisaganan iti merienda, Basilia. ay, madam. Kahit pagtrabahoam nga rod itan, anak ko. Diyak mo na nang. Ay, di da pa'y nang tadmot iti bingay ko, iti naglakwan da, iti balay da. Ure basit la ko ma. Diyay mo la sweldok tinted da. Ay nagloko kan. Iti anyaga po ngay bingayan da ka. Apay adaya gastos mo iti dayja abalay. Kat siyempre nabayaga man nagpay kadakwada. Apay awalat may tadamata na separation count. Ay na, saanan aday tati panunutam. Makulkul la ta panunot mo iti kasta pampanunutam. Diyay man posible ti panunutam. Sana dagita imposible, Basilia. Di kalagbain iti kasta nga aramidam. Basilia! Ni, si ka magayam day tamalo. Ay, nagmayat matabado kan sandal mon. Nagsisilap. Si kamot tilamadmadlaw mo. Pimintas ka matan malo. Gagangay na taparlor jay ayan ko. Adda ngamin parlor ko. Si kangay, anya trabahom itan. Ay, daytoy. Agi sor-sor-sor iti tinupig kas kadamais. Awam master kanin na trabaho. Isarak nakmamot iti parlor mo. Ha? Ay, apag iso. Agsapsapol kami iti para dalos kan para luto. Adda ngamin paglutuan mi ijay parlor. Kat ijay kamin amang mangan nukwa. Alam nga rod, malo. May maya mo lang, ijay ta saan na ka mainitan. O sige, ngam ne, bawal ti sipsip ijay Uray siyak ti amom, jak kayat ti sipsip. Ah, uwan malo. Promise, sana na maulit tinapasama kiti kalabas. Nagbalbaliwakon, malo. Inalanak nga rod ni Malo akatulungan da ije parlor na. Kat impakitak ti panagbalbaliw kon, tadyak kaya ti mapukawan iti trabaho. Kat ita napintasan ti linangan mi adwa, kat dita na panagnagak, at talaga gayam anasingpat ni Malo, tanaparabor kadag iti trabahador na. Alakastan, tagay mo, Basilia. Alagagayam, ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jena Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.